bin Supardi menjatuhkan hukuman hudud berupa cambuk di depan umum sebanyak 100 kali cambukan tanpa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. 100 kali cambukan. Berhukum siap. Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dua satu, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Empat puluh satu, 42, 43, 44, 45. Empat puluh enam, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Masih muda jangan berhenti. 61, 62, 63, 64, 65, 67, 66. 66. 67 dah, 67 sekarang. Lanjutkan. 67, 68, 69, 70. Sanggup ya, biarkan aja. Mungkin dia mau habis baru istirahat ya kan. Lanjutkan. 71, Tahan ya. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Sembilan puluh satu, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Selesai. Selanjutnya terhukum Indah Sari binti Jumadi